Hello, Tuni Kukinews in Bezose, Nabonta in Lim Nehibin, Tuni 14 May 2026 Ahita in Zani, Tilso Hozong Zu, Neo Hat in Saita Win, 13 May Ni Achu, Pastor Tum, Day Ta, Embus Anakibola, Galbol Ho Banga, Day Ta Ikitapi in a Zungova, Kuki Nampumpin Ipona Win, Mun choma Christine izan ham khatnin zong ei po nat PV ti hi iga phone do theiwa hi in chule tu ni a hi het diu chu mi thum Kuki leader thum ei tha pi kewu hilovin mi li zong ki tong kha a serious ta ki tong kha loi zong uma chule taphau Kuki villager innocent ho zong hi mi som ni le thum lang hi tangkhul ho hin anamanuvin hita chu kidnap a boluvi ti zong hi mu a hi in hi chi thilso ho hi hoita ngai tu a hi le tu a hi meitei militant ho arambai tengol ho ki gol na a thil ki bol a hi in aji chu hi chiwa cheng khom ho ki bol to hen lang hi le phateta ki heto ding a hi in a hin la khat vei laya Embus ahung ki bol na hi ga belau chun May 23 a patna embus hung ki bol na hi tam a hi tai amasa Kuki cha te munni mun thum langa eina ki bol zowa tangkhul ho zong hitima a chu a bol kit nova hi chi zowa zong chamna hung ki got kit phatna mai te ho hi lungkim kit lowa ei ho lang embus ahin bol kit nova hita chu tangkhul hi hen a hi lo le melong ho hi hen Kuki cha te to hin su to te ding ama ho hi I macha he phalo da na hi umu hi cho a hi wa nga cho ama ho ki tha jing jong hi ho salo wi cho ti chu hi chi trong lau bi a thil so cho het de wen trong lau bi a thil so ho jong chu mei te leaders hon jong hol chil na ahin nei wa a se pei ho to state police to center force to NIA to hol na ahin nei le a het che no hi cho a hi wa nga tu ni chan ge a hi a phone do lo wi che ipg nam tele phong do hen lang le ama ho ki sumin siding a hi je wa chu a sei do nom lo Kuki cha te ngo theina dinga na a to wa hi in a hin la hi chi chung changa hi center force hung ki gol lut na NIA in at case ho hi phateta investigate a hin bola hi le state force ho si in bol hen lang hi le nom ta sel mang thei de wa hin a hin la to I center force in a bol a hi za chu thil dan ho zo se a phon do nai lo wang wa hi tu ni chan ge ya a khol do chan wa hi ivet na hi le mei te ho ama ho ki that hi ta chu Kuki cha te ngo theina dinga to gun aneyu alang khat langa u khur langa jong chutima a chu ama hon embus a bol kit nova a ka mova hi ta chu a hin bol jom kit nova hi le e ho e hi sa wa a target nova hi le tangkhul ho na hi kit chu nan le mi ni a thau chu na hi chi wa tangkhul ho a tha chai wa tu a hi Kuki cha te to tangkhul ho kinop mona ding hi to gon nei jing chule NUC in zong hlama salanga chu Kuki cha te chunga gal pi phon do ding tia to gon an neu chu tameng long lang a hi in aban le chandil lang a hi in ama ho anop lo phat no wa chu tu a hi ama ho jaw theina ding chana jong hi tangkhul le mei te hi ki tho khom wa Kuki cha te hi a phat chenga attack a bol wa zan hi a jong chu I pastor I reverend ho ta chu mi thum lang a tha pi wa hi ti hi Kuki cha ten het thim na diwa thuma kai to banga iga se wa hi in tu le tu a hi Kuki cha te dinga hlang ki samai Kuki NAMPI kha do theina ding la Kuki NAMPI pan theina dinga mi pi zo se lip do na dinga pathinin athisan nova pastor ho thisan mangcha a Kuki cha te NAMPI sunga hlang a hin samiti hi I het do ngai a hi tai tu ni a hi e hon chamna tiu tin mun tina milong I chen khom piu ho hi hen
tang khul ho hi hen a hi lo le mau ho hi hen a koi chu hi zong le mei te hi zong le tu a hi ei ho hin gam tu mu te ti wa hi le masanga jong kana seitan in mun khat na ki cho a hi le na in compound chu phate ta na ki ge tu ngai boundary phate ta na ki te tu ngai a hi chu to banga chu tu a hi ku ki cha ten jong atuma ki vai po na ding ku ki cha te ki vai hop thei na ding I thu mu a hi in a hi le hi chi I thum na ho chu hoi lai lai chan ham ti hi I gam giu tu le tu chan ge a hi ki chi nai lo a hi hoi lai chan hi ku ki cha ten vai hop diu hoi lai chan hi tang khul hon vai hop diu hoi lang chan hi mei te hon vai a hop diu ham ti pa hi ki chin lo a hi a hin lai hon jong hi chi jong chu su chen ding to gun I ma cha ki nei lo a hi a hin la atuma ke vai hop na ki thu ma ke peng peng jeng a hi ja chu pathian hin ei hon lampi zot dan a hi lo thil bol dan I het lo wang wa pathian hin aban nei cha hi ta chu ei hin ko mo jingi ti hi I het no wa I nam sunga tu ni a hi chi hedo thei lo wa I na lai wa hi le chun tang khul ho a hi win mei te ho a hi win khatleni ti a hi ei gal wa ei gal chai deu a hi ji chun kanam mi te ho I nam sungu wa hi chi to bang da ta lilon na kan na le hagil na ho ta loading iti wa hi la tu I din khom wa GENTHEI zong LEUHEN I GENTHEI yu wa I boundary ho phate ta I ki siam tup lo wa hi la chun I gam sung inam sunga hi mi mai san hon a phat chenga hi ta hi I lampi wei tin ding I het lo ka I kigin lo ka wa hi ei su boy jing de wei ti zong chu I ga sei the win tin zan hi new so chu imu so ke hin church leader ho mi thum akithat nin mi li akitong khai ti a hin hi chi chung cho na chu Kuki in pi hon thu phon a hin bolowa Kuki nampum pin anit dinga thu phon a hin bol chu zan hi a ki that church leader ho a ki vui do to ka a gam sunga total shutdown ki bol hi kilado loading a hi ti a hi in tu chunga hi Kuki cha te neu khat I hung pang khom deu danon akimu in ti na chu National Highway zo si amuna Kuki cha te na zo si hung ding do win phate ta hung tingu win a hi le hi chi hi hap ta khat to bang ting LEUHEN ada acham lowa mei te hung thi diu hung GENTHEI pan deu ta chu hizi a chu a hi THEI le tu chung to bang chan so hi ki muji lo a hi in pathinin Kuki cha te ei ko na le Khang dinga ei lo na hi ei ho jong ki thowu hi tin tu nia igam ina ma dinga pan ila lo wa hi la phat chenga Kuki cha te ambush I to diu ki gin lo ka a pathian lacha hi ta hi lo le CSO leader hi ta student leader hi ta ipi chu hi jong le ama ho hin khen tum ei nei pu vi Kuki cha a hi po wa a ki tha po wa hi le chun hi chi lungdam jeng wa hi ti pa chu I het thim na diwa iga phonu ai in zan hi thil so a chu mi tampi hunglung ling law wa a hi THEI le milong ho gam sunga ho zo si hungkinung levin ti a chu thupi na hungki bola hi le ngi chiwa chu mi tampi TAPOI Kuki village ho hi tangkhul gama ni le cha hol a hi lo le sum le pai kilo a a hi win hi chi ho hi a hung ki le langwa hi ta chu police ho pumpuma hi tangkhul mi phalo ho hin anung pui kit nova anamat no a hi in tu ni chan ge a hi alha do windam sela hung po no veti hi akimunai po in hi chi news isai chan ge wa hi a hin la center force and state force hi jong le ama ho sei dung juya wang chu kichat na ding I macha pui dam sela hung lung diu a hi ti a hi in mi khan khat ne na za na social media a NAMPI kichat na ding a hi lo le NAMPI thang tom theina ding ti ngai to na a I so ham la ki hapon heta chu khat la khat ki to lo na ding to banga thu I sei pau he a hi thei chana social media ho hi mandan thimu hitin
mi lung han na ding a hi lo le inam pi ki pal jing thei na ding ho hi I bo lo di win inam mi te ho I hung ke sa ke ro win chule gari zong tampi amat pi wa hi in git lang he amat no hi in hi chi gari ho wang hi tu le tu hin sepai ke ma akoi ve ti ho zong chu mu a hi in a gari ho wang hi safe hi ding dan a hi ta in a hin la mi pi ho hi hi chi wa tangkhul hon amat ho hi I chan ge ya ni le sa pi diu ham a hi lo asu gen thei diu ham dam se la hung pot diu ham ti wang sei thei a hi nai pun hi ji chun inam mi te hon I tau na wa tu ni a email ma hovin inam mi pi amat teo hi gel do puma tau nan I gel do jing dium vin jong I hung ke sa kir vin hi chi chung cho na Kuki zo council in jong DAMNA sangta thu a hin phongin hi chiwa jong hi tampi a hin seivin jan ha thi ho hlamun na le a in kote hlamun na ho chule hi chi thil so je a hi DAMNA sangta a hi lawai le hi chi to banga attack ke bola ZUF Kamson group ho le Meitei terrorist ho na to na chunga ama ho jong alung kim lo naw na sata in phun do na a hin bol ve ti jong chu mu a hin la ka ga se be nom chu kana mi te ka leader ho a hi lo le nam lam kai ho hi ta press release bol mai ya wang inam sung GENTHEI ha sat na to ho ki chai sa jeng pu ti nom pui Ngizi ichun a hi thei a hi le igam inama dinga min athisan api a hi le e hon zong tu ni a igam inama dinga thisan phala pang ho hi a hi thei na bang ta a pan ila wa igam inama dinga phat chom na khana pan ila de win jong avelin ka hin tim kin na hi Kuki CSO working committee hon jong shut down ama ho na langa national highway 202 jong hi a kha win hi ta chu milong ho tangkhul ho awa le ho jong hi ama hon a kha movin phateta check a bol win ngaban le tu chunga hol hacha mi thum dei lo ta ki bol na chung changa hi ama hon jong DAMNA sangta a hin phong do ke do vi ti chu mu a hi ki nin ngi chi chung cho na chu UNC in jong press release khat a hin bolin a press release bol na wa hi ivet na hi le ama hon jong phamo asa na thu ho a se yuvin tu a hi ama ho panla dan ho hi ivet na hi le press release langa hi alung sedana ding a hin la aning lang khana I dei to ding ti to banga hi vai a hom ta ven hi ji chun hi chi UNC ho ma hi hin galpi phong do a hi wanga chandil le tingnopal nop lo je na bol lo chu hi chi UNC ho ma hi a hi in hi ji chun ta san lo a hi in chule ama hon a sei be na wa chu leilon vai pheilanga hostes akiman ho jong hi agang theilam pe na hla do ding in jong tip na ahin bolvi ti jong hi mu hi in e ho langin amat hi mi som ni langwang thing lo hi jong le ama ho thu seina a ko na hi som ni lang aji win hi chi hi meitei ho thu so a ko na ala o hi le kilom hi in a thu sei dan ho jong hi vet na hi le meitei le tangkhul ho thu sei dan hi Kuki cha te mo chan sa na ding le thi mo chan na dinga thu a seu hi ki bang deal ki chu press release hi news hi na hi lo le social media hi jong le thu a hin post ho hi an ve wil lang hoi ta analyze bol le chun ama ho thu sei hi ki bang ji chu Kuki cha te thi mo chan sa na ding Kuki cha te ngo na nei te ding ti to bang tai ma hi thu so a bol jiwi ti jong chu I ga het the device sei wa hi in dang in jong tribe dang hon jong hi ta chu dem na hin boluvin a hi lawai le hi chi baptist a chan khom pi hon in jong I chan ham khana angai lut na ho a hi lo le pha asa lo na ho thi na chunga ngi chi to banga attack ke bol na chunga phamo asa dan ho jong a hin phung win hi cho jo si chu hin ta lang LEUHEN short ding hi ji in ta lang tapo win a hi le tu ni a pastor thum ki tha na chunga inam sunga shut down bol na dinga to gon kinei na a hi lo le in
ilhacha pathin hacha thum dei lo ta embus ki bola ki thana chunga hi zomi student federation hon jong hita chu ahin to sot novin lam ka sunga shutdown ke bolding jong hi ke hon jong ka pomovin ke hon jong ka to sot noviti hi zomi student federation in jong ahin phong do in aban le mate ho ahi win mate jut organization ahi in thado tribe council ahi in gangte jut organization ahi in Kuki student organization ahi in zo sangnau pang pol pi ti a zo student association ho ahi win aban le mar student association ahi in vai pay student association ho ahi win mizo zilai pol vai mizo student association ho ahi win ni ta cho inam sungu wa tribe zo sin jong tu ni a pathin la cha thum dei lo ta a ki bol na chunga hi pu na thu chang hoi ta jong hin ji do win a hin la hi chiwa thu su hin ball tribe ho hi ga veleu chun hi chila a hi ikito lo na pe no hi ipiham ti a hi le hi chiwa KSO aban le hi chilanga ZSF kiti ho na hi chi ten hi ze a hi tu ni a inam sung ki to na hi phateta a chi zom thei lo chu nahe thiam de hom nahe thiam lo de hom la ka pon mar student ahi in vai pay student ahi in mizo student ahi in mate ahi in aban le thado ahi in aban le gangte ahi in ya zo ahi in ahi le hi chika la a chu hi chiwa zo mi student aban le Kuki student kiti ahi ga veleu chun tu ni a Kuki tribe any Kuki tribe hi lawang chu ki pom thei ding ai na ahin la hi chi vai Kuki student organization a khoti a hi le chun hi chi zilai vai phe student ho hi Kuki hi lo ham a hi le hi chi wa mar hoi Kuki hi lo ham hi chi langa mizo ho Kuki hi lo ham hi chi langa gangte ho mizo Kuki hi lo ham hi chi wa thado ho Kuki hi lo ham hi chi wa mate ho hi Kuki hi lo ham na tu ni ki dong no mai Kuki student ho le zomi student ho alam kai hon phaten ngayu vin lang aji chu hichiwa zomi na tiwa zomi student akiti a hichiwa vai phei ho zomi hiloham a hi lo vai le mar hoi zomi hiloham hichiwa zo ho hi zomi hiloham a het letter a hi lo le anoi langa in sut ji pau hu ivet na hi le zomi a jong hi tribe izat ham khat jaw hi cho na gangte ho chan ge jong hi jaw vai pheo jong jaw a hi lo le zo ho na san ge jong jaw cho a hi wa nga chu tu ni a hi Kuki ten jong Kuki hi vi I pon chawa Kuki hi tiu cho a hi le thil khat a ki bola Kuki jaw na a chu ivet na hi le ipiham te ho si to bang hin organize ki bol ji cho na organize ki bol cho ahi ti je a chu hichilanga thado pau tho ipiham ti ho thado student ho nom ji talo chu ton tu ni alam jathang apan cha na ho ne na wa Kuki ka hi poi thado ka hin Kuki ka hi po ve ke ho thado ka hi ve jan ha pastor thum ke that jong chu e hon Kuki pastor thum akithat ni kiti hi chu ai wanga lamza thang party hon lekha asuna wa chu anaveleu chun thado pastor thum akithat ni atiu chu ama hoi Kuki a hi poi ti jong chu thado tribe ikhatna chu thado in pi manipura chu anaveleu chun anoi langa ki ji chu kan ta do lo ta chu ka dei ha ana ni je a chu I het thei deu ha chu tu ni a hi chi to bang ki loi khom naw hi chi ho zo si vai phe hi hen mar hi hen mi zo hi hen gang te sim te a hi lo le zo hi hen mate hi zong le hi chi ho zo si Kuki a hi ti le I pi bola tu ni a Kuki a tum be a kit na a hi lo le hi chi ho zo si zo mi a hi ti wa hi le I pi bola chi langa zo mi a tuma kit ham na hi chu chu ken ka lungdong hi inam sungu wa ikito lo na pau hi na het thiem lo a hi in hoita gelo vin lang hoita study bol leu chu hi chi ten in asu si je a chu hi chi tribe dang ho hi azaw na ding helowa kilhama agam ta chu
Mate tribe a hi in Gangte tribe a hi in Zo tribe a hi in Mar tribe a hi in Vaipei tribe a hi in Mizo tribe a hi in tu ni a Mizo ho zong hi e hon lu sei ki tin lai cho Manipur gam sunga cheng lu sei ki ti cho a hi le hi chi Manipur gam sunga cheng ho hi Mizo na hi vin Mizoram na hi vi kiti thei lo cha ji chu ama ho resident Manipur cho la hi chi lu sei cho la a hi le tu ni a Manipur gam sunga nan naga tribe ho zo si Pateta aki ki pun khom hen lang ki pang khom le hi chiwa Mizo ho zong chu azao ding ti na hi cho Mizo ho zong chu Kuki ti na hi cho hi chi a hi in tu ni a asu si lam ka a asu boy hu veleu chun Kuki le zomi cho asu boy adang Koima na su boy lo pi vai phe ho na su boy vin a hi lo la mar ho na su boy vin ti khalo chu asu boy hi hoi ta veleu chun tu ni a chong zomi to Kuki hi chu hi chi i bon chawa Kuki i hi vi iti wa hi le hi chi ho zo si zong i zau sa ngai chula hi chi azau lo che a hi tu ni a inam sunga ki to na ding inam sung dam thei na ding i za tham khat i sei wang wa hi na to khat i nei tiang ole i pi ham ti ho loi sin hi chi ikitum lao i pi ham ti la a jong chu tha do tribe ka hi ti lo ho sin atum be ai ki la dan wa ja a hi i chan ham khat na inam sung wa tribe dang hon Kuki ka hi ti hi apom thei lo cho hi chi het no ngai hi chi het thei na di wa chu tu ni a hi kanami te ho ka tep nom chu a hi le Kuki hi ki loi khom na diu ei ho dinga i body khat no a hi hi chi ei ho ei kan khom Kuki a hi iti wa hi le Kuki student a hi hi chiwa student za chum chum ho zo se hi azau ngai vai phei tribe sunga leader khat azau ngai mar tribe sunga leader khat azau ngai Gangte sunga leader khat azau ngai hi chi ting la chung ki to di chu tu ni a Kuki student ka hi ti a atuma nang hon vai na po wa hi le tribe dang ho hi kinot mang deu deu ding Koima cha hong lut nom lo ding hi ji chun het thiam ngai tu ni a jong zomi hon jong zomi i hi vi ti a hi le tribe dang ho leadership pi deu tu ni a hi chi chu hi lo amin na igen thei tiang le e ho i bon chawa zomi hi vi hi chi zomi hi chi tribe zomi hi chi nomenclature sunga ki khai khom si ai wanga cha asung langa pan na thei om tiang le adang ho chu ki jaw sa ki he phalo cho na hi chi to bang na i to lai se wa hi inam sungwa ki to na loading a hi tu ni a student organization za chum chum hon na za da nom le za da ven a hin la adi isu ka sei ai Kuki student ti a hi le zo tribe sunga student mopo leader pa jong cha zaw ngai vai phei sunga jong zaw ngai mar langa jong zaw ngai Gangte langa jong zaw ngai thado langa jong zaw ngai a hi khuti lowa atum be a Kuki student ti a atum be a aham chom be khatnin vai ipo jingwa Koima PHAT ipi lowa Koima mun ipi lowa hi le tu ni a Kuki hi tribe na so got ham tu ni a hi veleu chun hi chewa hong ki ta do mate zut organization mate ho hi vin thado ho hi vin Gangte ho hi vin mar ho hin vai phe ho hin Mizo ho hin zo ho hi vin hi cho zo si tribe recognize chu pateta recognize Indian government no ya recognize pateta ho hi chu ai la Kuki tribe na so go no ham nang hon zomi tribe na so go no ham tu nia na hi chi nomenclature thu ki sei lo hi ti tiang le ipi bola tu nia nomenclature ai boy yang tu nia aki boy na pen chu adang hi poi zomi le Kuki a bo hi i boy naw hi in adang chengwang Koima cha Kuki accept lo ki umpun Koima Kuki nom lo ki umpun a hin la Kuki sunga vai hom hon lungel khat itha neu angai a khuti lawa hi le tu ni i boy na ho hi kilham lo ding hi hi chi het no ngai tu ni a hi chi ki to theina dinga Kuki zo council bol cha Kuki zo council bol wa hi le hi chi Kuki zo council a chu tribe zo se hung zaw saw le tu ni a Kuki zo council chu ki pom thei
na Kuki zo council chu ki pom thei ai wang Kuki in pi hung ki ti ting la chun adang hon ke phakit talo chu tribe dang ho jaw kit lo ta banga ji hizi a chu Kuki nam sunga tribe sub tribe ho zo si ki pun khom na dinga Kuki zo council isim do uwa hi la Kuki zo council chu iti isu hat deu ham hi cha pa chu ingai to deu chole tunia iga aseo zo zomi student federation hole Kuki student organization leader ho phaten ki gelo vin lang ki ngai to vin tuni a ibon chawa Kuki hi ve ti wa hile hichiwa association dang tribe dang a ko naung ki so ve vin za chat lam tuni a Kuki ibon chawa Kuki hi ve ti la Kuki pom se be chun kha si se aso lew hen tuni a iti hoya hoiding hitam a hin la tuni a za chom ma tribe che ahin so wa hi le hichilanga Kuki a tribe ma hong so do zomi nomenclature hi tia hi wanga zomi zong tribe ma hong so do hichiwa leader hon pathian ngai vin lang tunia kiloi khom na dinga na si mo hi tribe ham a hi lawai le hichi hi apex body khana na sim go no ham ipt ham hoita na gelo angai ahin la tunia Kuki student Churchanpur keu ke TAPOI headquarter hon paten nangai yu ngai a hi ti hi iga ki sei pi ole I head diva I dei dan la mi pi dei dan in sei do wa in hi chi hol ha cha ho mi thum ki thana chunga hi Meghalaya CM pa a hi in Nagaland CM pa hi in Mizoram CM pa hi in a bon cha North East gamkai sunga hi Assam ti lawa hi adang cheng Tripura to ti lawa hi adang cheng hi Christian population tam na pen loi a hi in hizi chun Christian chen na gamkai atam na pen sunga Meghalaya hi in Nagaland hi in Mizoram hi in ama hon jong tunia hol hacha ho hi chito banga gal kap dana dei lo bola embos ki bola ei ki thapi na chungwa apo na ho jong a bon chaven alung hem pi na ho thu ho a hin phongu vi condolence message so jong ain bolu vi ti chu mi pin iga he theini diwa I seiwa hi in chule zan hi chito bang thil so ahung zowa chu gari khat anaki atek kit a hin hichi gari khat anaki atek kit hi thu ki za dana chu a hi le Kuki chate hi ahung ki tol na lai veti tabang thu aza pha no vin ZUF Kamson group ho hin attack atha bol kit no wa hi le hi chiwa jong chu Kuki hi kit talo vin amasa a tanghul ho infala pana ukhur zon dinga chi ambush a bol wa hi le hi chi ambush a bol chu mei te hon an bol lo hin a bol chu Kuki chate ka ma ka mole tanghul ho na thi kha so hi chi to bang ma chu zan hi ajong chu embos a bol naw chu asut job kit no wa Kuki chate hi ahung te vitia aka mo wa hi le hi chi wa anaka li ho chu chiru ho a hi ti jong hi kimukin a hin la tu a hi narrative choma hi mei te le tanghul ho hi pangkhom kit no wa ai tek hi Kuki chate ngo kit no hi so hi chu ho jong hi ivet na hi le tunia inam sunga officer izat uma a bol thei izat uma politician izat uma a hin la inam igama dinga thudi sei phong ding le hi chi ho parliament hi hen a hi lo le government hi nga hlut ding ta lo ham ti jong hi thudo nom kinei hi leader ho thip be a pau hi chi aphat lo na ta khat a hi in hizi ichun a hi THEI le hi cho jong hi neu cha I social de wa hi ti jong chu iga phon do wa hi in chule zan hi a lam kalanga jong chu boi di chat kit a hin lam ka sung hi ha sei lew hen Kuki cha te ikine pi pianu a hi lo vai le Kuki cha ten I hopi ding I chen hom na di wa jong I vet lel pianu mun khat jong a hi in iki son pi pen khat nu jong a hi in a hin la lam ka hopi sunghu ivet nai le Churchanpur gam kai sunghu ivet nai le lighthouse apana noilang lighthouse apana chunglang ti hi ki hen jing yang a hi in zan ha ajong chu ana boy go thim a hi a hin la
hichi lam ka sung chung chang hi isei ting le lam ka sunga hi aching a thiam jong atam na pen Kuki cha te nam sunga aching a thiam jong ki tam pen alien alal jong ki tam pen organization tam na pen jong hi a hi wanga chu hichi aching a thiam organization leader ho MLA leader hon Koima chan vai hom theilo hichi lam ka sunga hi di in vai hop e ho hin isei do le Kuki cha te hi es angol gam hi ta ve su sa sanati ho a hi ngol gam ta ve iti u na a hi wanga lam kalang ho ngol na hi es hi lovin di angol hi di a angol je wa hi tu ni a lam ka hopi sung hi di in vai a hop je a chu thu di lo ta ta ki he a khat la khat kina na thei tampi chu jan ha ke so hon thu na phone wa chu ZSF hon atosot povi a hi lo le lighthouse up na chunglang se ki kha ding hi hoti khati thu hi adi het masanga leader ho a kona thu chin ki het masanga azat zat kichi sa a di a leader hon vai a hin hop tiangole I nam sung I gam sung boy na hi sang ji chu nga ichwa jong ga veleu chun zomi student federation hon press release a hin bol na wa jan he a bol wa hin ama hon jong a sei hi lai chwai 13 May 2026 6 pm a patna notice ahong ki bol kit to ka in total shutdown ding a hi aji chu pathin hacha thum ki thana chunga kalung kim po veti vet sa na ke hon jong ka pomovin chule 15 days 15 May si wai kem chan hung ding jong hi ke hon jong kata sot po veti jo aseyo hi jo na aseyo jo a hi le hi chi jong hi ama hon days ani ho jong a pi kit na lai chu hi chi wa ki that ho nga hi chi to bang thil so na chunga hi ni za khat sunga action ahung kila lawa hi chi chung chang hi phateta a thu ahung ki hol chet lawa restoration ahung ki bol lawa hi le chun achunga action hi chi sanga ho zo hung ki bol ding a hi ti chan ge jong ni ho jong a te pi zo deadline jong a pi u zo e ho thil so sanga jong zomi student federation hon aso hi hoi di set kit na Kuki zo council hon aso sanga jong chu hung kilom jema ka het kit aji chu deadline ki pi ngai chu tu lai hi validity so ke da dam doi ni jong la validity ki chaile ni athei ta lo chu hi chu to bang tai ma ho e ho Kuki cha te hin memorandum epi hui kum zakhat masanga epi ho loi jong na lai ve ta hi wang tu ni chan ge ya I chung chang thu ki sei lo wa ki lungdam sela ki ki ta hi chi to bang hi atama tam chu a hin la hi chi to bang a deadline epi tiang la mi hin kino na khat a hi lo wa hi le hi chi ni ho ti khat chu chu na le hi chi to bang chu a hin a ban le Central Village Defense Force hon jong lekha in so do na ba ama hon jong ka pomovi ke hon jong hi chi total shutdown ding hi ka pomu ve ti ja mi khen khan en za za da hin bol wa hi chi wa CVDF on salang aphalpo ve ke ho gam sung thei lo ding hi ti ho aza za ri seva a hin la alang khat langa hi chi ZRS kiti ho loi zogam kiti ho loi hin ama hon asei kit na wa chu a hi le chi koi ham ti ki hol kit han lang le di langa lam kai ho ana hi kit diu nga ngi chi chu a hin a hi chi hon asei na wa chu a hi le ke ho gam kai sunga I macha lockdown thei lo ding hi ti a thu so na bolu chu na aki tha chu pastor hacha thum ki tha na chunga chu ke hon jong phamo ka sawe a hin la e ho kika a ho gam sunga hita shutdown hoi kyon kapompo ke ho gam kai sunga lockdown loading hi ti ai thu ana so ki no chi chi kika la bo chu in a het thiam lo a hin la tu ni chan ge ya genuine ti ha mi pin het theu wa het thei deu le mi pin in a pomole in a mu theu chu zomi student federation ho in Center Village Defense Force in chijong 2023 a galboya ko na hong ki phu do hi chi ho hi PHAT chenga ni ta chu thu so ki bol jing a hin lai chewa ZRS ki ti ho loi hi ki hello chu na ZRS ki ti ho loi ki he khalo chu ai wanga tu ni a hi chi to bang
khát le nam khát zat khát le zat khát ki ka boy na ding azat zat ahin sim ho hi inam sung lam ka khopi sunga di ka ti chu na het thiamova ichi di ka ti pen chu ahile drugs in vai hop ta tu ni a hi achinga theme izat zong le vai hom talo thu nei zo talo drugs in tu a hi chu san pul kam kai sung hi vai hop hi ze a hi inam sung wa kham na thei ki ti ho a hi ne la cha hol po ti hi che ho ai hol vai le i cha inaw ho zong a cha vain simlai chapang izat hin kho ki chai hi tam hi zi chun a hi the ai la kham na thei dal hau ti iti wa hi le mi tampin ki dei a hi wa nga chu sum le pai i dei ji win hi chi drugs ho hi I kham zo po win a hi la tu ni a hi I gam sung wa vai hom hi drugs a hi tai ti zong chu I ga phon do ke no hi ab chaina ding in village volunteer eastern zone hon jong thu so a hin bolwin phat ma sa more a thil so ho cha he de wa hi in hi chi chung changa vv ho oi mona a azat zat thu se ya uk fraction a hi lo le ke ne hi ti khati ti a thu sei zat zat I na umovin hi chi chung changa hi village volunteer hon jong eastern zone lang hon hil chit na khat a hin boluvin kle b le uknf thu a hil chit na ti ai thu so khat a hin boluvin hi chi hi masanga chu uknf ahung ki phu do na khat le kha ki mu a chu hoilang site hi de ham ti a hi anaki vezing a hin la tu a hi event na hi le more lang site an hi dan a hin abana kle zong hi barmagam sungai kne b ho bo ham ti ai le kle zong b ana kit tai hi chi chung changa hi village volunteer hon thu so a hin bol na wa chu a hi le mi tampin he chin lova thu inamo se win a hin la tu ni a hi kichin ta a kle b le uknf thu a hil chet na khat bolding ti hi deisa a hi in mi pi hon het hil lo na divin a hil chet na khat ahung ki bolin hi chi chu May 7 2026 ni ho chun operation call phe ti hi anaki lunch e ti jo operation call phe ti anaki min vo a hi chi a hi gam kai sunga vv sunga ki hen che na ding le a hi lawai le phungle changa nam sipai sim kit ding phungle chang sipai sim ding to gon ahung ometi aki het phanin VVEZ cabinet ho to khom na anaki nein lungil ta in sei khom na anaki nein hichiwa hi operation call phe ahung kilans in operation call phe a hi kholchil na ahung ki nei investigation phateta ahung ki nei na hil May 13 2026 ni ho ateng nopal district CSO ho chule alam lama phunglam kai ho chengsi anaki ko homin hichiwa KLB a hi in ke UKNF a hi in kiloi khom na su ke na dinga to go nei ho se hi anaki manin hichi phunglam kai ho hi May 13 2026 ni ho chun ama ho khutna pi do na anaki nei tai a khen khat a ki hel loading ho wang hi tu ni chan ge ya VVEZ ho khut custody noya ki koina lai a hi ahin la hi cho jong hi interrogation phateta ki bolin tin kilha do ki ding hi ti ho jong hi phone do na ahin bolvin UKNF le KLAB ho chungchanga hilchetna VV village volunteer eastern zone hon phone do na ahin nei ho chu hi chi chu chung thu ahi lo la sung thu mi pin het thim na diwa ahin phone do hin e ho hi iga het be na divin chaina langjong a hitan niaw chaga sei be kitleng hi chi kipun khom ding pan khom ding itiwa ihung ki su khom tam thimova ihung chen khom tam thimova hi jongle ki hending ki go pai ichi ila asam na khat mai hi chi ki hending I got pai na ho jong hi patata in hol ki na hele administration ki tu lo je a mi ki pung thailo mi hung tam thim le ki hen za na ding lampi ki gong hausa ki noi si pai na
vet sa nan kho khat I cheng ta we kho khat na chu in sang ni sang thum chen na ding to go ne hi ta in bol vai le mi hung tama mi za sagi zagit hung hi ting le hausa noi si na hung ki nei ji ta cho abula pan hin la chu koi ham hausa cho la na hausan kho hin sa na gama hin cho a ta chu mi pi ki pun khom ding I gam sung inam sung ven ding ti a to go na hin ne a hi le hi ta chu mi pi gen thei ho jong ki tho pi a in a lo hung ki sa pi hung ki sa pi a hi le in hung tam deu ta in hung tam pha na chu hausa hung ki noi se pan ta ha I chi kho hi ni a ke ding thuma ke ding li a ke ding ti lo ya hi aphunga aveng I veng min ho jong hi ga beleu chun aphung min na veng min ki sa loi a tribe min na veng min ki sa loi na vet sa na in hau kip veng khong sai veng na vai phei veng ipp veng ki sa jiu ham hi chi I phat lo now na ilungia lu virus na pian chu hi chi a ko na hi ho hi ki pun khom thei lo ki pang khom thei lo I pan khom thei lo na pian chu hi chi ho ji ta hi a hi ti chu I het thei ne diwa tu ni Kuki news mang cha a kanam mi te ho Koima de na ki sei a hi poi nam sung ki to ding le inam sung ki po nat wal cha chu thudi ho hi che piu hi tin hi chi try ma ko na I ma cha mu na ding am poi in I chi ei ma phungle changa ko na cheng khat lo na ding zong am poi a hi the ai le I dam na diu chu Kuki ai ki pun khom wa keng khat mun khat na I din khom deu pa zo hi ki de a hi ti pa chu I ga sei do no mo hin tin hi chi chan chu tu ni a Kuki nam sunga pastor thum dei lo ta a embus anaki bola eina ki thapi na chung le tu ni a mi li ki tong kha bana mi som ni le thum lang email ma hovin tu a hi a hian den na lai wa hi in hi chi ho he thim na diwa hil chit na le mi pi lung sung tu ni a hi I chi I pastor thum ho hin Kuki nam sunga hlang asamo ve athi sanova hlang asamo hi tai ti hi mi pi I kha do theina diwa in sei theu chi zan chu hin tin tuni Kuki news in ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in pathe na bo jing taw han